أصوات القصف أذان المغرب والقصف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما untuk dikirim ke Palestina berdiam bergerak. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tenom yang telah menyumbangkan harta maupun benda kepada relawan gerakan Tenom Peduli Palestina. Mudah-mudahan bantuan ataupun sumbangan dari Bapak Ibu masyarakat Kecamatan Tenom dapat bermanfaat, berguna bagi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Palestina. Dan dalam waktu dekat sumbangan dari Bapak Ibu akan kita serahkan kepada Bapak Bupati Aceh Jaya yang juga selaku Ketua PMI Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini diserahkan langsung kepada Bapak Bupati selaku Ketua PMI dan مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Nazaruddin, Camat Tenom, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada relawan gerakan Tenom Peduli Palestina atas upaya dan usahanya dalam rangka penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi mereka. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.